ubushobozi bwa Isirayeli bwo kugaba ibitero no kubyirinda bwaragabanutse ku kigero kigaragara. Reka tugaruke rero mu ntambara ihuje Isirayeli na Hezbollah, intambara iri kubera muri Libani. Ni intambara Libani yakomeje kuvuga iti nyabona rwose iyi ntambara nihagarare, ndetse ubwo Amerika na Iran byemeranywa ku gahenge, Libani nayo yaravuze iti natwe rwose aka gahenge karatureba ni muhagarika ibitero. Isirayeli iti ntabwo twahagarika ibitero tutaramara gushegesha Hezbollah, kuko Hezbollah iracyakomeje kutugabaho ibitero. Uyu munsi rero hari amakuru avuga yuko byaje kurangira Irani na Libani bagiranye imishyikirano. Mu by'ukuri ni Isirayeli ntabwo ari Irani na Libani. Isirayeli na Libani. Mu by'ukuri bwandamukunda kugira ngo Isirayeli yemere imishyikirano, ikindi twa turimo tuvuga yuko Isirayeli yashegeshwe. N'ubwa mbere Isirayeli ijya mu biganiro, uko bakora ibiganiro muri Amerika, ikajya mu biganiro bagasohoka baseka. Mu gihe Isirayeli itajya yemera ibiganiro rimwe na rimwe birimo irwana. Ni n'ikintu gitangaje. Urumva mu by'ukuri Isirayeli ntabwo ihanganye na Libani nk'igihugu, ihanganye na Hezbollah. Hezbollah irikorera muri Libani, inahafite ijambo rinini. Uyu munsi sinzi wenda uko byumva, uratubwira mu mboni yawe uko bibona. Ntibwaba ari nk'uburyo Amerika na Isirayeli byashatse kugira ngo iyi ntambara ibihagaze bamira kuka? Tubakunze Mushinga TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru bivugwa hirya no hino, aho tubagezaho ubusesenguzi butandukanye. Uyu mugoroba rero turi kumwe na Ntakirutimana Vincent. Yego. Nanjye ndamukunda Jean Pierre. Cyane rwose bwa ndamukunda. Ese y'amakuru. Amakuru ni meza, turaho, kandi uyu munsi dufite amakuru menshi acukumbuye cyane cyane muri Burasirazuba bwo hagati. Nibyo abadukurikiye barabizi, intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ikomeje kuvugwaho byinshi. Mu minsi ishize twababwiraga ibyisubikwa cyangwa se ihagarikwa ry'imishyikirano yahuzaga Amerika na Iran mu gihugu cya Palestina, cya Pakistan. Iriya ntambara mu by'ukuri abantu benshi yabagizeho ingaruka. Mu by'ukuri bwana ndamukunda, iyi ntambara ya Isirayeli na Amerika kuri Iran, isi yose ihanze amaso, kuko nitarangira na dodo zajya zigura 1,000 se ko n'undi umufungo uri 1,000. Ni intambara yagize ingaruka ku isi yose. Hanyuma rero ubwo havugwaga ibyo agahenge kemeranijweho 14 ndetse hagomba gutangira imishyikirano, abantu benshi bari ruhukije. Ariko bongera kugira ubwoba ubwo bumva ko imishyikirano yananiranye. Hari ikindi kintu cyavuzwe mu gihe agahenge kemeranwagaho ndetse ibitero kuri Iran bigahagarara, intambara yo ntiyarangiye. Hakomeje kumvikana ibitero bya Isirayeli kuri Libani. Iki kintu cyateje impaka zikomeye cyane, kuko Iran yaravugaga iti niba twemeye agahenge, ni na byiza yuko ibitero byose bifite aho bihuriye n'intambara bihagarara, Isirayeli ntikomeze kugaba ibitero muri Libani, kuko nta kuntu twaza ku meza y'ibiganiro inshuti zacu ziri kuraswaho. Isirayeli nayo iti ibi ngibi mwavuga nta Amerika ntabwo bitureba twebwe, kandi ibi turimo twe duhanganye na Hezbollah, ntabwo duhanganye na Iran. Pakistan nayo ikavuga iti rwose nyabunani mutuze munze ku meza y'ibiganiro, icyo nacyo tuzakiganireho. Birangira imishyikirano ipfubye cyangwa se inaniranye, ya ngingo yo kuganira ku gahenge hagati ya Isirayeli na Libani bitagezweho. Hagati ya Amerika na Iran bari bemeranijwe ku gahenge, ariko hagati ya Libani na Isirayeli naho hari agahenge kari gakenewe, ariko birangira katemeranijweho. Ibitero bya Isirayeli birakomeza. Ariko ngira ngo
uyu munsi hari andi makuru mashya. Bwana Ndamukunda, uretse amakuru mashya buriya nk'uko twabibwiye abadukurikiye, Israel imaze igihe kinini mu ntambara. Yego. Mu by'ukuri ubu imaze hafi imyaka 2 n'igice isaga iri mu ntambara idahagarara. Yego. Kandi buri munsi nk'uko twagiye tubwira abadukurikiye, iriya mitwe iri mu burasirazuba bwo hagati ni imitwe myinshi yashyizweho na Irani kugira ngo iproteje nyine ibihugu, cyangwa se iproteje ibihugu, ariko nanone irwanira Irani, ihangane na Israel mu nyungu za Irani. Ihangane na Israel mu nyungu za Irani. Ni muri ubwo buryo rero ubwo Israel yari imirwana ku ruhande nyine rwa Amerika irwana na Irani, Hezbollah n'ubundi yagomezaga kuyitera. Bagahengere nk'uko wari ubivuze kabaye bomenerejwe ko kaba kugira ngo bagahagarike bite n'ibyo barimo baganiraho, nako katagize icyo kamara kuko bavuyemo barakaye bitewe ko ingingo bigagaho batazumvikanyeho. Israel yoyo yari irimo n'ubundi irasana n'umutwe wa Hezbollah muri Libani. Uyu mutwe wa Hezbollah rero ugaragara ko washegeshe Israel cyane ko Irani yari yamaze gusakambura ikirere cya Israel. Buriya ikirere cya Israel cyari gifite ubwirinzi bukomeye mbere yuko intambara ya Irani itangira. Israel na Amerika bari bagerageje gusakara ikirere cya Israel kugira ngo kitazangirika, ariko Irani itungurana mu bitwaro byinshi bikomeye bifite n'imbaraga hamwe n'ibihugu byayifashije, igaragara nk'igihugu gikomeye ku buryo bwa bwirinzi bwose bwarashwe, ikirere cya Israel kirarangara nk'uko icya Irani kirangaye. Bwana Ndamukunda, ni ikintu cyatunguranye kandi kigira ingaruka zikomeye cyane kuri Israel. Mu kwitegura intambara bari bazi ko intambara ya Amerika na Irani, cyangwa se intambara bagiye gushoza kuri Irani, izamara igihe gito, kandi kuko bari babaze imbaraga nyinshi bagiye kwitangirana, bumvaga ziri buca intege cyane Irani ku buryo itakaza ubushobozi bwo kwitabara cyane no kwivuna. Iki rero cyaratunguranye cyane. Irani igaragaza imbaraga nyinshi, itangira kugaba ibitero batayikekagaho. Ni ukuvuga ngo mu myiteguro bateguye ibintu bibiri, ahubwo batereka tubanze dushaka ubwirinzi, birumvikana. Ariko bavuga ati ibi ngibi ntabwo twabyiringira cyane kuko ubwirinzi bwacu burahenda, ahubwo reka dushyire imbaraga mu bitero, tuzagaba ibitero biremereye biri buca intege Irani ku buryo itari bushobore kwivuna, itari bushobore kutugabaho ibitero. Uwo murongo niwo bari barimo. Irani rero n'ubwagabwa y'ibitero bikanagiraho ingaruka, igatakaza ibikoresho, igatakaza byinshi, igatakaza abayobozi, ariko ntiyigeze itakaza ubushobozi bwo kugaba ibitero. Icyo kintu cyaratunguranye nk'uko wari ubivuze, ndetse bigira ingaruka cyane ku bwirinzi bwa Israel ndetse n'ubwa Amerika ifite mu birindiro byayo bitandukanye, ndetse no mu bihugu by'inshuti na Amerika. Ubwirinzi bwahuriye n'akaga, ubutarangijwe bwarakoreshejwe nyine kugeza ubwo ubushobozi bwa Amerika na Israel mu kurinda ikirere cya Israel n'icy'ibihugu bihereranye bihana imbibi na Irani bwagabanutse cyane. Mu by'ukuri Bwana Ndamukunda, ndagira ngo twibutse abadukurikiye yuko Israel ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu kirere. Ni igihugu gikomeye mu gisirikare cyo mu kirere, noneho yahuza na Amerika bikaba igisirikare cyo ku butaka no mu kirere. Amerika ni ikomeye, bikaba ibihugu bikomeye cyane. Israel rero yashegeshwe cyane n'intambara imazemo igihe yarwanye na Hamas muri Gaza, irwanya na Hezbollah n'ubundi muri Libani, n'indi mitwe itandukanye. Nanone ikurikizaho intambara ikomeye ya Irani. Mu by'ukuri iyi ntambara ikomeye ya Irani nayo yayisigiye, yarayishegeshe cyane ku buryo yashenye ubukungu bwa Israel. Israel arahazahariye cyane, ubukungu burahazaharira, kuko izi ni intambara ziri guhenda Amerika na Israel. Ni intambara ziri gushorwamo amafaranga, kugaba ibitero ubwabyo kubera indege nyinshi bahagurutsa n'ingendo zikora ubwabyo bitwara amafaranga menshi, kongeraho agenda mu bwirinzi.
mu by'ukuri iyi Isirayeli mu buryo bwo gupanga urugamba ubu ngubu ukuntu imeze muri kariya gace ko mu burasirazuba bwo hagati ntabwo igiteye ubwoba nka mbere, ntabwo gifite igitinyiro kubera ukuntu abashinzwe urugamba barupanze bakatatanya imbaraga nyinshi, bakarasa ibihugu byinshi, bakarwana cyane muri ya myaka turimo tuvuga idahagarara. ubu ngubu igitinyiro cyaragabanutse bwa ndamukunda. ubushobozi bwa Isirayeli bwo kugaba ibitero no kubyirinda bwaragabanutse ku kigero kigaragara. Reka tugaruke rero mu ntambara ihuje Isirayeli na Hezbollah, intambara iri kubera muri Libani. Ni intambara Libani yakomeje kuvuga iti nyabona rwose iyi ntambara nihagarare, ndetse ubwo Amerika na Iran byemeranywa ku gahenge, Libani nayo yaravuze iti natwe rwose aka gahenge karatureba nimuhagarika ibitero. Isirayeli iti ntabwo twahagarika ibitero tutaramara gushegesha Hezbollah, kuko Hezbollah iracyakomeje kutugabaho ibitero. Uyu munsi rero hari amakuru avuga yuko byaje kurangira Irani na Libani bagiranye imishyikirano. Mu by'ukuri ni Isirayeli ntabwo ari Irani na Libani. Isirayeli na Libani. Mu by'ukuri bwandamukunda kugira ngo Isirayeli yemere imishyikirano, ikindi twa turimo tuvuga yuko Isirayeli yashegeshwe. N'ubwa mbere Isirayeli ijya mu biganiro, uko bakora ibiganiro muri Amerika, ikajya mu biganiro bagasohoka baseka. Mu gihe Isirayeli itajya yemera ibiganiro rimwe na rimwe birimo irwana. Ni n'ikintu gitangaje. Urumva mu by'ukuri Isirayeli ntabwo ihanganye na Libani nk'igihugu, ihanganye na Hezbollah. Hezbollah irikorera muri Libani, inahafite ijambo rinini. Uyu munsi sinzi wenda uko byumva, uratubwira mu mboni yawe uko bibona. Ntibwaba ari nk'uburyo Amerika na Isirayeli byashatse kugira ngo iyi ntambara ibihagaze bamira kuka? Mu by'ukuri bwandamukunda iyo urebye twabivuzeho mu kanya, ubwirinzi bwa Isirayeli bwarononekaye. Buriya niya minsi 10 n'ingahe ya Iran na Amerika, buriya ahantu bahugiye urahazi ko ari mu muhora wa Hormuz, niho bibereye. Ariko iriya n'uburyo bwa tactique y'intambara. Intambara rero ntabwo irarangira, yaba iya Iran na Israel na Amerika noneho niya Isirayeli na Hezbollah muri Libani. Kuriya rero Libani na Isirayeli bari mu biganiro, nuko Libani ni kuvuga ngo kuri murimo mutwicira abaturage. Isirayeli ikavuga ngo tugirana amasezerano, uyu mutwe mu burandure uvaho ngaho tugire gute natwe tubareke kubatera. Ariko kubera ko Hezbollah ifite icyizere yuko Iran ikirere yagicishije intege cyangwa se yakirangije cya Isirayeli, bavuga ngo twebwe turagomeza turwane. Mu by'ukuri ibi biganiro ni byiza kubera ko basohotse baseka, ariko kandi nkuko wari ubivuze no kugira ngo bamira kuka kubera izi ntambara. Ariko simbona Isirayeli yaretse Hezbollah yidedembe. Ikibazo cyo kugereka yidegembya, mu by'ukuri aka gahenge ntigasobanutse, kuko ubundi agahenge gasobanuka iyo kari hagati y'abarwana bombi. Uyu munsi Isirayeli ihanganye na Hezbollah. Hezbollah ntikozwa iby'agahenge. Libani niyo iri gushyikirana na Isirayeli. Kandi mu by'ukuri abasesenguzi bakemeza yuko Libani idafite ubushobozi bwo guhagarika Hezbollah. Ku buryo rero ibyo Libani yemeye ntabwo cyizere gihari hari yuko izashobora kubishyira mu bikorwa, kuko twibutsa abadukurikira yuko imishyikirano yari igamije ku ruhande rwa Libani yasabaga gahenge ngo ibitero bya Isirayeli bihagarare. Hanyuma uruhande rwa Isirayeli narwo rugasaba ko Libani ihagarika Hezbollah ntikomeze gushotora Isirayeli. Ibi bintu Libani yemeye izabishobora? Ese nibidashoboka aka gahenge kazamara igihe? Ikintu gishokeje ni ukuntu biriya bihugu biba bifite igisirikare cy'igihugu, bakagira noneho n'umutwe ukorera muri icyo gihugu urusha imbaraga leta. Ku buryo igihugu kivuga ngo muhagarike, cyo kikavuga umutwe twavuga ati no, ntabwo duhagarika. Mu by'ukuri ukuntu bubatse iriya systeme biriya bihugu ni ikintu gikomeye, ku buryo rwose nkuko wari ubivuze, ntabwo tubona nyine i Libani ihagarika Hezbollah
ariko kandi mu buryo bw'imitekerereze no kuganira birashoboka ko Libani yaha nyine amasezerano Isirayeli cyangwa se mu biganiro bagiranye basohotse baseka bishimye, bigaragara ko hari ikintu hari ku munsi wa mbere Isirayeli ubundi inanirana, Isirayeli ubona ikomeye muri ibyo bintu, ariko ku munsi wa mbere yemeye ibiganiro ndetse intumwa zabo zasoze ziseka. Ariko kandi ku basesenguzi batandukanye bavuga ko Isirayeli ariko yashegeshwe n'intambara, no gusheshwa n'intambara murabizi ko Otani yahiteye umugongo, ntabwo ikiyifasha cyangwa se n'ubwiyifasha, ariko ntigishyizemo imbaraga cyane bitewe n'intambara barimo na Amerika, kandi iyo ntambara Otani itayishimiye. Nibyo kuba banasohotse baseka ni byiza, ariko nanone twibutsa abadukurikiye yuko mu by'ukuri Libani na Isirayeli nta kintu kidasanzwe bapfa, nta nubwo wavuga ko ari abanzi, ni abaturanyi gusa. Kubera ko Libani irushwa imbaraga cyangwa se ikorerwamo na Hezbollah ihanganye na Isirayeli, bituma Libani yisanga iri kugabwaho ibitero, yisanga iri kuvogerwa n'ingabo za Isirayeli, ariko ubuyobozi bwa Libani busa naho budafata Isirayeli nk'umwanzi cyane, ku buryo wavuga ngo ni abantu bari bafitanye inzigo ikomeye, uyu munsi bakaba basohotse baseka, bikaba hari ubundi busobanuro bwihariye byatanga. Ngana namukunda turimo dusoza mu by'ukuri iyi Libani nkuko wari ubivuze, biriya bihugu hari ukuntu bicumbikiye nyine imitwe itera Isirayeli. Ikintu rero gikomera Isirayeli ubu ngubu ni intambara nyinshi yarwanye, kandi ikazirwana mu buryo bukomeye. Zifite reba muri Gaza igihe yahamaze irwana, hafi y'abasirikare benshi, hatwikiwe intwaro nyinshi za Isirayeli, zaba izo mu kirere no ku butaka, ku buryo ubu ngubu yashegeshwe. Nk'uko twe tubivuze, aka ni agahenge batanze, ariko simbona Isirayeli mu mboni zanjye iva mu ntambara yo kurasa imitwe y'iterabwoba iri hariya mu karere k'iburasirazuba yo hagati, cyane cyane Hezbollah. Mu by'ukuri rero iyi Libani bakaganira kuri Hezbollah, bishobora kuba umuti nanone, nubwo utaba ufatika, ariko waba umuti wo kugirana amasezerano, bakaba bahagaritse cyangwa se bakazahagarika burundu, ariko tuzabimenya ubutaha. Nibyo tuzabimenya neza mu minsi iri imbere no kwitega amaso. Ikigaragara cyo nuko Isirayeli guhagarika intambara yo ntabwo biri vuba, kuko iri kurwanira kubaho, iri kurwana umutekano wayo. Iramutse ijenjetse, Hezbollah yibasira mu buryo bukomeye. Sinayo gusa, abahuti muri Yemen bakaza ibitero, Hamas yakongera ikabyutsa umutwe, iyi mitwe yose Iran ishyigikira cyangwa se ifasha, yakongera ikazamura imbaraga mu gihe Isirayeli yaba ijenjetse ku bijyanye n'umutekano wayo. Oya, na Iran iri aho hafi, kubera ko Isirayeli irimo irategura gutera Iran. Mu gihe bya biganiro byahagaze, Isirayeli yoyo yaranabitangaje, Netanyahu yongera gutangaza yuko agiye kongera kugaba ibitero kuri Iran paka. Ikindi ariko nkuriya wenda tuzabikoraho ikiganiro cyihariye. Iyi ntambara iri hagati ya Isirayeli, Amerika na Iran irimo amakuru menshi baduhisha. Ubundi iyo ukurikije uruhande rwa Amerika na Isirayeli ibyo rutangaza, ibyo rwakoze muri Iran, ibitero bagabye, imbaraga byari bifite, abo byishe n'aho byashenye, ubundi umuntu abatekereza ko Iran itakiriho. Uyavuretse na Iran gusa, iyo ukurikiye nanone amashusho agaragaza Isirayeli, ubona ari umuyonga, ubona hejuru hadahari, hararangiye. Ibi bintu rero birasaba ubucukumbuzi buhanitse, kugira ngo hirya y'ibivugwa mu itangazamakuru tumenye ukuri kw'ibintu, kuko uburyo uruhande rwa Amerika ruvuga ibyo rwakoze muri Iran, bwacya tukabona Iran ihagurukanye igitinyiro n'ijabo n'isheja, bagiye mu mishyikirano bavuga ati mwemere ibi nimutabyemera natwe ntitwemera. Amerika nayo igahaguruka rwose yikubuye, ubona yivumbuye. Iran ikiyihesha igitinyiro, ikiyihesha ijambo, uburyo batubwira bayishegeshemo bashobora kuba batubeshya. N'ubundi amakuru y'urugamba ntabwo avugwa neza, cyane cyane amakuru y'intambara, kubera ko buri wese
aba arimo agaragaza uruhande rwiza, agaragaza imbaraga, agaragaza ko ashoboye kandi akagaragaza ko yashenye mugenzi wiwe kugira ngo atakaze ekiribure y'urugamba. Ariko kandi Irani nk'uko bayivuga, wenda tuzabivuga ubutaha, Irani ubu ngubu n'ubundi irakomeye kubera yuko abaterankunga bayo ntabwo bigeze bahagarara. Buriya urebye Umurusiya ndetse n'Ubushinwa ntabwo bari kure cyane, bari hafi ya Irani. Icyo bakunze Umushinga TV, twarimo tuvuga ku ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati, aho twagarukaga cyane ku masezerano cyangwa se ku mishyikirano iri hagati ya Isirayeli na Libani, aho Isirayeli isaba Libani guhagarika umutwe wa Hezbollah, hanyuma Libani nayo igasaba Isirayeli guhagarika ibitero kuri Libani. Ibi rero ni imishyikirano yabaye ku buhuza bwa Amerika, kandi uburyo yatangiye ni uburyo butanga icyizere, aho twiteze kureba ibizakurikiraho. Tugakomeza kubabwira yuko intambara mu burasirazuba bwo hagati mu by'ukuri itararangira. Haracyari impaka ku bijyanye n'umuhora wa Hormuz, aho Amerika isaba Irani kurekura burundu, ikareka amato urujya n'uruza rukatambuka, Irani nayo ikanangira. Amerika iti noneho nabo muzemerera natwe tuzababuza. Haracyari impaka nyinshi. Rero abakunzi bacu tubararikiye gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Tuzakomeza tubagezaho amakuru, tubakore ubusesenguzi bunyuranye, tubamenyeshe ibikomeje kuvugwa kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo niba nta kindi wakongeraho twasezera. Nta kindi turi bwongereho, ariko turimo dusezera turabwira abadukunda cyangwa se abakurikiye Umushinga TV yuko Irani nako Libani na Isirayeli dutegereje ibiganiro neza, cyangwa se dutegereje rizirita y'ibizava mu biganiro bagiranye ko batazongera kurasana na Hezbollah. Reka tubashimire inshuti bakunze Umushinga TV, tubashishikariza gukomeza gukora like na share ku biganiro byacu. Abadukurikiye aribwo bwa mbere bakore subscribe, ariko cyane cyane dusaba abakunzi bacu gukomeza kugira uruhare muri ibi biganiro binyuze muri comment, aho mutubwira uko mwakira ibiganiro byacu, munatugezaho ingingo zihariye mwifuza ko tuzabaganiraho mu biganiro byacu bitaha. Reka dusubikira aha ngaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.